ئەو کاتە هەموو کاتێکتان باش بیسەرانی رادیۆ دەنگی گەل بە بەرنامەی دەنگی شیلان هاتینەوە لاتان. من هەورین جەنگاوەر پێشکەشوانی بەرنامە. تەوەری بەرنامەی و هەفتەیەمان لەسەر پرسی ئابووری، تەندروستی، یاسایی، بەرخۆدان لە زیندانەکان بەتایبەت بەرخۆدانی ژنان لە بەرامبەر سەرکوتکاری لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان هاوکات پێشێلکاری مافی مرۆڤ لە بەرامبەر نەعەداڵەتیدا و هەڵوێستی گەلەکەمان لە ئێران دەبێت چی بێت؟ بۆ توێژکردن لەسەر ئەو بابەتانە میوانداریمان کردو لە هەڤڵ لیانشیندا ئەندامی کومیتەی پەروەردەی کەژار. هەڤڵ بەخێراتن بۆ بەرنامەکەمان. هەڤڵ سەرتا با بپرسی ئابووریەوە دەست پێ بکەین کە بۆتە موعزەلێک لە ناو گەلدا. ڕۆژ بە ڕۆژ بەهای دراوی نیشتمانی تمەنی ئێران ڕووی لە دابەزینە. بەڕای ئێوە کێشەی ئابووری چ کاریگەریەکی لەسەر دۆخی نێوخۆ بەتایبەت لەسەر ژنان و گەنجان هەروەها لەناو بنەماڵەکاندا داناوە؟ بێگومان ئابووریە ئیران و بگشتی ji evê geşedanê Rûşhilatê navî û dinyayê ne cewaztire hinekî heve girêdaye, yanî hem em bibêjin pêxirtengî qeyranên ku Rûşhilata navîn de rû didin, şerê ku rû didin, pevçûnê heyîn, kuştinên heyîn, şerê derûniyê tê meşandin, ev yekê yek hem li ser aborî ya gelan giştî ya dewletan giştî taybetî ji ser İran evekî xwe mezin heye, bandorekî xwe pir mezin heye. Bi va geşedanên Rûşhilata navîn û guhartin û veguhartinên ku çê dibin taybetî bandorekî pir mezin ser İranê kiriye. Demekî dirêja salên dirêjin em bibêjin ambar goyekî mezin li ser İranê heye. İran jî hinekî ew desthilatdariya xwe ku dixwaze biparêze hinekî alê em bibêjin wekî alê eskerî de xwe xurt dike û gel birçî dihêne. Ev bandorekî pir mezin e. Îro em bibêjin ev ê Îranê silahê nukleer pir zêde bûne. Taybetî îro İran salane gef li dünyayê dixwe, li Amerîka dixwe, li dewletên dî dixwe. Bêguman ev ji xweber nabe. Ev çekên çê dikin, silahê çê dikin. Em bibêjin ku li hundirîn de alê leşkerî de xurt dikin, hem alê asayişê polîsiyên hundirîn xurt dikin û heman demê ku li derve hêzê xwe zêde dikin. Em bibêjin niha yek têr û xandin. Em bibêjin Lübnan niha, li Iraq, li Filîstîn, li Sûriye bigiştî yedî û hêzên ku têk diçine ev bêguman ji İranê re malek dibin mal, yanî alê aborî de jî bandorê ser hêza wî hem ya aborî hem ya siyasî û hem jî ya manevî dike. Ev jî dibi sebeb ku ev hêza xwe dixe ku dibi sebeb êdî aboriya wî hundirîn jî têk biçe. Ji bo wê bêguman alekê din jî heye, hinekî em dikarin bibêjin jîngeh ve girêdaye. İran welatekî ku gelên cûr bi cûr tê de jiyan dikin. Heman demê welatekî kevnar e, gelên pir kevnar û xwedî baweriyên pir cuda cuda tê de hene. Ev gelên ku tê de hene ku her tim bi xwe alê çandinî de berdam kirine, aboriya xwe berdam kirine. Heman demê bi siruşt xwezayê ve pir girêdayî ne. Bi xwezayê yekbûna xwe xwezayê bi rixmê hemû êrişên ser xwe jî karîne hem xwe serlinga bigirin hem aboriya xwe berdewam bikin. Lê em bibêjin taybetî bi 5 salên dawî her ku diçe her dên ku bên çandinî yan jî gel ji çandiniyê ji aboriyê xwe dikine û dikin bin xizmeta xwe. Gelê ku bi aboriya xwe dest bixe tu cara teslîmê desthilatdariyê nabe. Dema desteserî li ser aboriya gel hate kirin wê demê gel mecbûrî dewletê desthilatdar dibe û çavêwal destê wa dimîne. Polîtîkayên İranê taybetî salên dawî ku gel bi aborî hişt. Yanî tiştên ku gel bi xwe bikare xwe îdare bike û xwe rêve bibe her tişt dest danî ser û neçarî xwe kir. Neçarî xwe jî ku tişta ku dixwaze, kesê ku dixwaze didişe xulandin, kar jê re dide. Kesê ku nexwaze birçî dihêle. Taybetî bêguman beşekî va jî jin e. Ji ber ku welatê jin tê de xurt be li wir de desthilatdarî nikare xwe pir berdewam bike. Yan jî nikare dibêjiya sepandinê bike, nikare serkut bike, nikare êriş bike, yan jî nikare yasayê xwe bi dilê xwe bide qebûl kirin. Ji bo wê destpêkê li İranê de jin bê aborî hiştin. Dema jin bê aborî hiştin, civak bê aborî ma û malbat bê aborî ma. Dema aborî nebe çi dibe her tiştên xirab nava civakê de derdikeve. Ji bo ku ew civak, ew malbat, ew kes, ew jin bikare jiyan bike û xwe berdewam bike. Bêguman serî rên cûr bi cûr dide. Gelekî welat vala dikin diçin, welatê xwe terk dikin diçin welatên cuda.
gelek dici ku nikarin derbasî welatên dî jî bibin li welatê xwe de karê cûr bi cûr dikine. Ev jî bê ehlaqiye bigire her tişt bingehê xwe aborî ye. Bê aborî hiştina jin e, bê aborî hiştina malbat e, bê aborî hiştina ciwan ye. O taybetî fêrkirina zaroka ê ku xwe ve girêdayîn yanî çawa bi terbiya birçîbûnê ku xwe ve girê dide. Dike bin desthilatdariya xwe. Ev polîtîkayekî ku demdirêj e û demdirêj ser dişexulin û heya roja îro bêguman dibêjiya hem jin taybetî civakê de jin civaka Îranê de û gel kiriye nava dûrpêçekê û nahêle henase bigire. Ji bo wê jî çi dike bi vê hinceta ku bê aborî yasayên cuda cuda derdixe û farz dike ji ber ku gel birçî ye ji ber ku jin birçî ne xizanin nikarin zarokê xwe xwedî bikin nikarin malê xwe rêve bibin nikarin jiyan bikin çi dikin mecburî tiştên heyn tiştên ku farz dikin qebûl dikin evên hem bêguman na hêza Îranê her ku ji derve alê siyasî aborî de hêza xwe winda dike êrişê xwe navxweyî taybetî aborî zêdetir dike bi vî şêvazî dixwaze gel bin desthilatdariya xwe bin kontrola xwe de bigire ev jî şêvazekê polîtîkayê wan e lê bêguman ev dikare bêguhartin gelekî ji aborî nedûre gelên ku sal û zemana bi aboriya xwe jiyan kirine bi çandiniyê bi xwezayê re danûstandina bi xwezayê bi siruştê re ev gel dikare dîsa vegera lehkoka xwe lehebûna xwe bike û ev farzkirinên dewletê li ser gel tê meşandin jî dikare va pûç bikine ev hinekî zanista civakê re zanista jin re girêdaye aborî xwe jî ji xwe ji îdarekirina bi rêvebirina malê tê ji em bibêjin yasa malê tê zagûna malê tê ji bo wê jî aborî xwe jî berhema jin e heman demê zanista jin e heman demê pîşa jin e ji bo wê jî jin dikare dîsa hem aboriya xwe bi dest bixe hem jî ev polîtîkayên ku Îran ku îro zehmetî pir mezin dikişîn û li civakê de dikişandin û ser jina ku gelek tiştên ku roja îro de bi dîrokê de mirovatî heq nake mirov heq nake ser jina tê meşandin hinekî jî sebeba xwe aborî ye jina ku aboriya xwe dest bixe mecbûr nîne serê xwe li ber kesê bitavînin serê xwe li ber kesê dane bêguman ev jî şêvazekê û ev şêvaz jî heya di astekê asta Îranê de encam digire û dikare polîtîka xwe bimeşîne û dikare bi rêya vê polîtîkayê kêm jî bi hinekî dewletên dî re dikare danûstandinê bike dikare hinekî hêza xwe bide nîşandan ev jî bêguman bi hêza xwe eskerî bi hêza xwe teknolojî û aboriya gel aboriya jin aboriya ciwan û zaroka bi giştî dike bin kontrola xwe bin hêza xwe û dike teknolojî hûnberî dewletên dî bi kar tînin ev pirsgirêkên bingehîne û pirsgirêkek pir mezin e pirsgirêka aborî bêguman gelek hinekî jin hem fikrê xwe bişexulînin hem zanista xwe bi kar bînin bikarin siruştê re bingehê re yekbûna xwe çê bikin û her şêvazî dikarin aboriya xwe bi dest bixin û xwe bi rêve bibin çavê we tu şêvazî li destê dewletê nemîne desthilatdara nemîne Bele kêşeyekî tirî esasî li êsta de li nêxweyê Êran de kemî dewa û dermana we piştgirînekirdinî wezaretî bîme ye hokarê serhildanî em kêşeye boçî digerêto berey ew Niha em nikarin ji aborî qut bikin ji ber ku polîtîkayê nihatên meşandin serokatî dibêje civakekî nexweşketiye ev civak çawa nexweşketiye ji ber ku sîstema heyê desthilatdariya heyê bi xwe nexweşiyeke ev nexweşî bi şêvazê cûr bi cûr ser civakê dide belavkirin civaka ku nexweş ket dema civakekî bi alê aborî de nerihet bi nikar bi tendurist bi civakekî ku alê maneviyatê de nerihet bi nikar bi tendurist bi civakekî ku em bibêjin nekare bi gotina xwe bi fikrê xwe bi hebûna xwe dan hûlê û bikare parastina xwe bike bikare çanda xwe jiyan bike bikare hebûna xwe koka xwe siruştê re rast jiyan bike ew civak nexweş dikeve demam îro dinêrin taybetî li Îranê de bi jina de nexweşîn cûr bi cûr hene bi nedayîna derman ev jî polîtîkayekî ku bi aborî re girêdayî civak girêdayî xwe kirin niha mesela em ê belku bên mijarê jin lêbes dema bixwaze jin heya astekê berxwedana xwe heye serî natewîne bi aborî dixwaze wê bêzar bike û xwe vegirê bide heman demê bi tendurustî bi îlac bi em bêjin şêwazên cuda cuda dixwaze wê xwe vegirê bide nikare vê civakê bimeşînin nikare vê civakê rêve bibe ji bo wê ev jî polîtîkayek ku ber ku hincetên cûr bi cûr nîşan dide
اما اف هنجت همو جی پولیتیکایا کو دخوازه جواکه کلید بکه دخوازه جواکه براستی جی چوا ایدی دنگی هی جی نکاره درخه جبر کو يعني جواكي كي نخوش دما تو بجياني خدا نرحد بي دما تو بروحي خدا نرحد بي شد بي نخوشي هبه بفكره كو دايكي كي نكار زارو كي خدا درمان بك نكار بيويسي بيك بي نكار جربه ببرسب و نخوشين هي نكار چاره سر بك اف شد بي مجبوره بچو خبا وجلنگه دولت مجبوره دولتش كو دولت د سلطاري فرض دكي بي قبول بك اف جي سبب كو وكي هنجتين كو هنك تشت ناين كرن دستوادنينه كو نخوشي جواكي کورد که آل مانویات جواکی ماین جی و مانویات جی نخواش دکه و روح جواکی جی نخواش دکه و یکی تو یک بونا جواکی جی نخواش دکه و پارچه دکه ایدی هر که جخوار چاوا بکار خوار زگار بگه چا بکار خواه درمان بگه جخوار چار سریه که ببینو او دف جواکا خواه برده دف مانویات خواه دف چاند خواه دف احلاق خواه برده یعنی احلاق بوین چیه جواکی یک بونا خواه به هفر راد بن به هفر هفدو درمان دکن به هفر مانویات دکار جواکی که سرلنگا بگیره به پوربونه یک بونه هفدو فکراندنه هفدو حسکرنه ده دکارن یک بونا خواه چیکن او دکارن خواه درمان بکنه اما بگو من اف پولیتیکا ایرو کده مشاندن بریا آبوری بریا درمانا بریا نخوشین جور بجور هول ده کو شانه جواکین باش ماین جی نخوش بهیله جبر كون نخوشي تشتكي روحية يعني بيجو من هني نخوشين جسمي هنا أو نخوشين جسمي درباز دبنا کو او نخوشین جسمی جو بگو من ایرو نخوشین کو هم درمانن کو سیستم چه دیکن همان دم خارن و خارن سیستم چه دیکن و جهن کو سیستم چه دیکن ده به سببی نخوشی اف نخوشین جسمی نه اما پرگال ده سلطاریا کو ایرو شوازه دمشه روحی جواکه مانویات جواکه یکیتیا جواکه نخوش خستیه اف نخوشیه که سروکاتی وکی سرطان وکی پنجشیر بنافده که کل همو شعنه جواکه گریه گلک جارا مرود بجن قی نخوشن اما نخوشی که جسمینی نخوشین روحینه نخوشین معنویاتینه نخوشین هبونینه نخوشین آزادینه نخوشین وکوینه جبوی ویجه جبر کو جواک زانستاویدنینه فرقه ودنینه کو اف زراف تی رستن اف زراف دبیجیا دکه شحنه جواکه بگو من اف نخوشی کو دب نخوشی جسمی اف نخوشی جسمی جد به سبب کو تم گریدای دولت و دکتر هر تش نهبن اف دولت دیا دسلاتاری دیا بن دسلاتاری وادنه تو کسر بخو نکار تشتکی بگه تو سر بخو نکار علاجه که بگیری تو سر بخو نکاری ببی دکتر تو سر بخو نکاری یکی درمان بکی اف نه همو با کنترل دولت دیا اجبار کو کنترل دولت ده جبو کو جواک تربیه بکن هر روش پولیتیکایی که و تشتکی دیگه سبب و حیات ندبیجه مثلا هدی مداخله تندرستی جواکی کریه بله هەوڵ بابێنە سەر بابەتێکی دیکە ئەدام و دەستگا سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم لە ماوەی 15 ڕۆژی سەرساڵی هەتاویدا لەسەر پرسی حیجاب هۆشیاریان بە هەزاران کچ و ژن داوە بەڕای ئێوە ئەم هۆشیاریانە چ پەیوەندیەکی بە یاسای حیجاب و ئیفافەوە هەیە يعني برسمة هم بهفرق رداينة من بس آبوريجي كو بس تندرستيجي كر أفوصا مرحلته جبركو دولة إيران في شوازي نكار بماشي السروكاتي بريا صالان أفشياري دولة إيراني كر جو أنتنا وخد ديمقراطيك ببي أنت جبركو gelin جور بجور لإيراني هنا باورين جور بجور لإيراني هنا وبيجو من إيران حموجي بسيستما إسلامي اشياء دمشه زردشتی هنه یهودی هنه ام ببیجن خریستیانتی هنه یرسانی هنه علوی هنه جور بجور کو گلین باورین جدا کو نمجبورن وی چانده نمجبورن وی سیستمی نمجبورن وی ایجاب کو هلنا و ایرانی ده جیان بکن ددن فرض کرن یعنی نتنه گلین کو شیعه و مسلمان و هر وقتی سر همو گلا ددن فرض کرن او به همو گلین همو باوریاره همو چانداره بگو من بیرومتیه دیگه جبر کو چاندا هر ملته که هر باوریه که چاندا که خواه هر باوریه که خواه همان دمه جیانه که خواه معنویت که خواه هبونه که خواه ایران ده گلین جور بجور جیان دکن و همان دمه بریا ام ببیجن یاسین اسلامیین کو بدینی دمشینه به همو گلا دکه بمباندرو خواه و همو گلا ندیتی وده هبونا همو گلندی چش ندیتی وده بواریندیش ندیتی وده حرمت ناگره بیرومت نزیوا گلاند به و همان دمه دیرو کره خیانت دیگه
مروفایه را خیانت دکه بگمان اوج باندور خو هری مازن لسر جنه بر کو یاسین کو درخستی کو ایجاب مجبوری کرن جخوا دبیجن ما اف را کرنه پولیسین احلاق را کرنه بيجو من هر تشتانينا كرنا بن أبي ياسا كرنا جبر كو ياسا كرنا قانوني كرنا ادي بيوستيل هنك تشتين كو نواجياني دا تشي مثلا الكولانا دا الأبا دا بيجارين كو direkt eriş bike, şiar bike nabine. Jixwa bi şevazê medenî ê sivîl her derê sîxurê xwe çêkirine. Me gotiye aboriya civakê ne. Ji ber ku milet birçî ye, ciwan birçî ne, jin birçî ne, çi dikin sîxuriye dikine. Sîxuriye dikin êdî her derê sîxurê xwe hene. Heman demê bi sistema teknolojî qemera her wekî her kesê dikare bişopîne. Ev jî ji xwe re wekî marîfetekê dibîne ku dibêjin me polîsên ev êdî çiqa qanûnî bûye nebûye em hê nizanin. اما گور دادواری کو افکریه دبیجه اما پلیسی احلاقی را کرنه که دی ایریش ناکه یعنی جدی مداخله جن ناکه اما ام ببیجم و وجی گود برکو 15 روش مهین داوی ده هزار شیاری هزار جهین کار برکو هنک دران دبیجم پنجی مثلا جه خارنو و خارنی هاتنه گرتن جه تشت فروتنی هاتنه گرتن همو تومار کرنه یک کود دچن یک دشوپینن قمری خود دادن نظام سیخوری خود دادن چون هاتن خود کن یک جنا کو نگور یاسا مجبوری ایجاب در خستیه کو تفگریا بد دچن اوجه تومار دکن دیگرنه yani gutun helik dişene gutun nayn gutun dişere peyda nabine yani iro megut gelin İran'e gu gelin pir cur bi cur pir cevazın hezar salana jiyan dikin behevren belku zordariye ki diruka İran'e pir cur bi cur heye ama tüccara efka zordar nebuye tüccara efka mruvahiye derneketiye efka huv nebuye efka vahş nebuye taybeti li serjina naha tuş şevazi hebuna jan kabul nake دبیجه gur İslam'e icap mecburiye. Peki be ahlakıya ku iro le devleti de tekirin çıkı yani mecburi tekirin tu İslam'e tu kişan İslam'e de parezi. İslam'e ki siyasiye jiboy berjevendiyen xoyin siyasi civaki me gu birçi de hele be birçi ji edi yasen cur bi cur ser jina dedim farz kirin be ve farz kirin ji edi tu kesne karı jixora kar bekin dibêjin nizanim çiqa kesara hevpeyman kirine karê nû vekin kesên jinên ku bi hemû şêvazê ketine bin destê desthilatdariyê de ku sîstema zilam salariyê قبول کریه و همیا کوم دکه و رخصتن دکه جهن نو یعنی خارن و خارن کرین و فروتونه هر وکدن دده وکرن و کسایتن کو وکی گل وکی جواک وکی مالبات وکی جن کو جبو کو آبوریا خواه جبو کو دبارا خواه بکن و بکارن جیان بکن جهنش خواه وکری یک بی یک دیگرنه یعنی شوازه که وصا در خستنه جن تمامن رادز دیگرن جن تمامن بباندور کرنه هبونا جنه tamamen yani jin asla mrov de naya girt. Jibuye ji beguman hem beri ve deng derkevin ve tuş şevazi civak dema civak hege ku ev kabul kir mirina xwa beromet kabul dike nebuna xwa kabul dike beguman gelek jin ve kabul nakin. Vaki gelek cara gelek hemû jin behevre yek buna xwa çekin ku taybeti jinin iro ku bi deste devlete ku icab gur dileva berdikin u diçin aburiya gele din digirin jinin din digirin de ve şiar bin de ve jinin dire بونه چه بکن تو شوازی گلک و قبول نکن و ظلم سر خوا و کولتی و خلق از تو خوا کولتی گلک قبول نکن خلقی که مرن آجنه نبوین آجنه و گلک یک بونه خوا چه بکن هم بری و رابن بله اول بابینا سر بابتی زندان یعنی جن لزندان کانی رژیم دا برای ایوه هوکاری چیه روش بروش ماری او جنانی که سزای سداردان یعنی بسر داده سپیندرید زورتر دبه یعنی ما گوت نها ما بحث ایجاب کر دبیجه کوش زاروکی 12 سالی بگیره حیا کو ادی تمنی خو هری جور است هری جور ده یک کل گور یاسا ایجاب مجبوری کو بر بکن هگه کو نبه دکار ده زان سرمالی و دکار جزا لوا ببرین دکارن و هر چی وازی بگیرن دکارن işkence لوا بکن دکارن همان دمی و دار بک کو دیرو که ده گلک سردمین جور بجور هنه اما سردمی کولداری دبیجن سردمی فئودالیسم دبیجن هری داویج قاشا اف سردما 100 سالا 21 100 سالا moderniteye ku dibêjin ku pêşketine an jî demokrasiye û cûr bi cûr bi nav dikine de tu serdema ev
نهات يكرن بفي شيوازي اف سپانتنين ايريشن كو جور بجور سر جنا نهات نمشاندن هبونا جن اوقات بنات يكرن اف جبرداميا و ايرو جن پیشنگتیا دموکراسی پیشنگتی وکاوی و پیشنگتی آزادی دیگنه نها لحمو دنیای ده ایرو جن دخازن و سیستمی بگوهرن سروکاتی بریا سالا 30 سالا سروکاتی کو 100 سالا 21 100 سالا شورش جنه اف شورش جنه جی بگو من ایران ده باندوره که پرمازن کر جبر کو باندوره که پرمازن کر ترسا دولت ایرانی سلطان ایرانی دستلاتاری ایرانی کو کتی بندست هنی کسین کو وکی مولا وکی کسین کو دردوری وکی چینا سردست کو جبو کو دستلاتاری خو به پاریزن ابوری جواکی خو همو کرنه بن برجوندی خو بن دستلاتاری خو تمام جواکش تنا ده حسابینن اکو به جواکی ده دنگ دردخن اکو و سیستم قبول نکیجنه جبر کو هبون و خبون جنده دستلاتاری نین ظلم نین چند دساویتنی قبول ناکه نوکهوی قبول ناکه اف زخت و زور سرخ قبول ناکه جبر و برکو گلک جارا بکومی گلک جارا جی ام ببیجین یکی انجی بگرسی جن دنگی خود دردخه سر مدیون مجازی جور بجور جن دنگی خود دردخنه برکو اصول برچاف ام ببیجین اف خویا ناکه جن وصعد بكرسي سر بيانو هنيك تشقابول لكن اما اف جلك جرا اف جدردك هبن بهنجتا جلين تشتين جدا جدا جن دنگي خو درد خنه جن چاندا خو رنگي خو درد خنه هوله اجبوي وجي چدكن طيبتي سردما کو ایران لجیان دکه ما بشادي دجگو سردما کو ایران تک دچه به سیستم خو تک دچه از سیستم اکو بنگه و سیستم ویجی روخان دیه جنه اکو قریشتک ده سیستم وی ده مجیوی ده وکر جنه اکو سرهلدانن کو بریا 2 سالا کو براستی جی همو دستلاتداری ظلم و زورداری ایرانی دشیفره کل دنیای دان اسکرین کو چه دبه جنبو اجبوی ایرو هگه کو و نکه نکار خسر لنگا بگیره جبر کو اف دستلاتداری ایرانی شیوازه کو اسلامی و شیعاتی و مولاتی و نزا چه بره و دبه هاتی استاداوی دخواز عمر خودریش که ایریشن در و لسر پرزیدنه نکار پاراسنا خوابی که جبوی و جی اف ایریشن در و کو جبو که خوش و بپاریزه و نهل جواکاوی اف ببه جواکاوی پارچه ببه آنجی دموکراسی آوا ببه چه دیگه ایریشی خواه سر جنه دیگه و جنه دیگره و به داروکرنه دی ترسینه دخوازه بیدنگ بگه بيجو من إيدي هنك تش تمن ناس ناكه هدي هنك تش أف ناس ناكه كيجان ملاتيا ناس ناكه أما بيجو من طيبتي جي يكو هنك تشترج بيشنكتي ديكي جالي كردن جنين كردن بيشنكي ديكن إيراني را يكو أف سيستم ده شفركي جنين كرد بو يإيرو هري زيادة تنجرتن جنين كردن يإيرو هري زيادة اللبر دار فكرن نجنين كردن وهمان دمي يكو إيرو زندانا برخاددن بيشنكيا برخادان ديكن جنين كردن اجبوی ویجی ایریشی هری مازن ایرو لسر جنه کرد و بده داروکرنه دخازه دنگ زندان قد بگه اجبوی ویجی بگو من افوکی پیله کی مازنه بلا جنه ترسن مرنا برومت بقاس جیانا برومته اجبوی ویجی مثلا اوه هگه کو امید تنه هروج داروکرنه بمرن بلا بدنگ ما بهفره به بلا روجه ده انسان سروا کوچه کولانا بین کشتن اما نه برومتی کستوی خال بر دولت برچی و نخوشی استوی خوار بکنو بینه کشتن او بش برچا بمرن بگو من ایرو به شخص ورشه مرادی ده به شخص پاشان عزیزی ده برخودانه که پرمازن اف برخودان جنابو ناف دا دنیای بلا بو لهر داره ام بیجن چالاکی روزین سیشن بهنه اف چالاکی پرانی زندانه بلا بویه اف چالاکی همان دمه برخودان ناوا گلد دنگی که پرمازن ودا ایجن سرای گشتی بگشتی اف دکن دنگی خوابلن دکن و برخودان مازن دکن همان دمه تشته هایی کو قبول ناکن شیوازه که زلال دکن ده شفره دکن ده دن اخویا کرن جبوی جی به ایری شیخوا لسر جنا دخوازن جواکی بتافسینه جبر کو رحی جواکی جنه جبر کو هیزا جواکی جنه اراده جواکی جنه همان دمی هبونا جواکی جنه بله هول هر گردای او پرسا جمارک لچالاکانی سیاسی مافی مروف پارێزەر و چالاکوانانی مافی ژن ڕایگەاندوو کە سزای لە سێدارەدانی ژنان بەهۆی ژنبوون و کوردبوونیانەوەیە ئێوە چۆن سەری ئەو بابەتە دەکەن؟
ما بشری ده جبوت یعنی ایرانی ده ام ببیجن شورش جنجیان آزادی سرهلدان جنجیان آزادی پیشنگتی جن کرد بون اف جبوی ایرانی دبیجیا هم برینه که پرمازن بون و همان دمه کین و نفرته که پرمازن پیردا آوا کرن جبر کو براستی جب برینه پرمازن لسیستم ایرانی ده وکر دسلاتاری ایرانی ظلم و زورداری ایرانی ده وکر و ده شفره کر جبوی و ایروژن کرد بدن کنینه هشتیادار نوروز مثلا دیمن نوروز روشلات کردستان ام دنیرن لهر دریجن پیشنگو مثلا جن دنگ کوسادا همو برنگ خو به چاندا خو به زمان خو پر گرینگه جبوی ملته که جبوی هبونا جن جبر کو جن هبونه که چاندیه دبیجن زمانی دایی که یعنی چند و زمان به جنرتی پناسای کرن و اف جی دما تو چند و زمان خود پاریزی تو هبونا خو اخلاق خو جد پاریزی همان دم تو برخدانی خو روح خو معنویت خو اراده خو جد پاریزی بوی هنه که کسی نظام برکو نورمال تی وسا چالکی که تی بناف کرن اما دولت وی باش دبینه باش نازکه کر رحی جنا کرد نمریه رحی جنا کرد یه به سبب کو دستلاتداری ایرانی تیک بچن ایرو هبونا جنا کرد ایرادا جنا کرد درین جور به جور دخواد در او وب دبیجی او پردن تاری دقتینن او دیوارن ظلمی یک دروخینه هلدواشینه ابن هنج بوی دولت ترسن پرمازنن یعنی اوسا نورمال نیز وی مسئله نابه نکار دنگ جنا کرد قد بکه نکار چاندو هبونا جنا کرد بتافسینه نکار بروی خوی راج بزینیت خو راج و پرده بکه راج بکه جبوی ویجی بگو من ایرو رحی دل جنا کرد ل ایرانی ده کلید ده انسان هیچ دکارن جیان بکی هیچ دکاره به معنویات خو هیچ دکاره به هفر جیان بکنه اف یک جرح جنا کرده یک برخدان جنا کرده یک معنویات و تکلیه جنا کرد به جواکی رایه اجبوی و ایریشن هری مسنجی سرجنن دبیجه تف به بدل نینه ت برخدان ت آزادی به بدل نینه بدلین پرمازن دخازن اجبوی و جی هگه کو ایرو جنا کرد ل ایران ل روشلات کردستانی جن ایرانی روکی شورش جنجیان آزادی سرهلدان جنجیان آزادی چا کو پیشنگتی کر کو میلیون جن درکتن کولانان همان دم بمیرا و بزاروکا بجوانا را افرح نمریه افرح هیچ برخواد ده و افرح هیچ زندیه و دوله جوید ترسین کجاره کدی افرح به سبب کو بروخینه جبوی جبیگو من دگره işkence dike, iriş ser dike, dar ve dike, gefale daxwa de tirsandin ev hemû bêguman sebebê xwe evin ku evin ku tezbîtên hatin kirin jî tezbîtên pir rastin yani dema yekbûna jin û mêr çêbû ji xwe li wir de ew sîstema ku dixwazin bidin avakirin ku bidin sepandin ew sîstem têk diç yani tirsa herî mezin ji xwebûna jin bi xwebûna xwe mêr jî tevlîvê خوابوني بكي وبهبرة بمشينا بيجو من أكبر قدام ده بالسبب كو جرتنين زيادة تريه شبابن إيريشين زيادة تريه شبابن اللي بيجو من جالك برخدان هالبلفر ده جالك توش شيء وازي ترسنابه بدل ده جالك أم بوا بدلا بكارن برخدان خمازن بكن وفي سيستم الروخين برأيي وجالك كمان لروشالاتي كردستان وإيران لم هلو مجدا شأركو بربرسيارتك دكيت سرشانين دبت شي بكن بحمو بشدة ما قلت بيشنج جنا يرح دد الجنا إيكو تندرستي في جواك باش بكو طيبتي خوش جنا إنها جواك بتندرست جواك كيكو وش نخوشي حمو جور نخوشين سيستم رزقار ببه جواكا بإرادة خوا برحكي آزاد وكهف کو بکاره هفره جیان بکن بوی شوازی جواک دکار باش ببه اف جی بگومان جواک دبیجی برداما دایکیه برداما جنه جواک همو زاروکی جنه همو دبیجی بن اوی ویدنه یعنی به هبونا وی وگریدایه و همان دمه جن جیان آزادی و سا گوتنه که کش خبر نهاد گوتن یعنی جن هگه کو جیانه کو باش کرنا وی جیانه آزاد کرنا وی جیانه و کف کرن و دموکراسی کرنا وی جیانه جی بگومان دکه و سرشحنه جن ایجی بوی وی چه دبه بلا ببن جه همو شرط و مرجین کو هیده دوی جن بکار خواری خستن بکه بخواری خستن کرنه دکاره اف ظلمه هی دارو کرنن هی ایریشین هی یاسین حجابه همان دمین یاسین کو آبوری تندرستی علاج نزا چه به شیوازه که جواکی دخوازه تربیه بکه و بکه بن ظلم آخوا جن دکاره وی راکه بره خستن کرن آخوا به برخوادان آخوا بانگوازی من لحمو جنا بلا نبیجن عزرین کردن ایرانین نزانن فارسن
همو جنین جواکه دکارن یک بونا خود چه بکن یک جن نوا و سیستم در حد نینه یک جن آزاد نینه یک جن خودی اراده نینه رنگ و چه ده به زمان و چه ده به چند و چه ده به بلا به هر جن کل داره که همان تشت جیان دکه جبوی وجه همو جن یک بونا خود چه بکن دنگ خود بکن یک دکارن و سیستم بروخین و زمزورداری بروخینن جواکه که تندرست آوا بکن جبوی وجه بدل داینا برچه لازمه اما مجارا بریا ویده جگود مگو مرنه که برومت قاس جیانه که برومته یعنی مرن بردامی جیانه جبوی ویجی بدل پر مازنی جنابین خواستن هگه که هر روش لمال خود بدل مازن ددن به دست میر به دست دولت به دست کوجرین جور بجور بگو من گله یک بونا خود شیکن خوری خستن بکن و دنگ خود درخم برخوا بدن در کبون کلانا بلا قبول نکنه یعنی قبول کرن مرنه قبول کرن براستی جه هبونا خود داوی کرنه یعنی جبوی گلک تو شیوازی جن و سیستما کل سر و تی مشاندن و سپاندن دبی قبول نکه دبی یک بونا خود شیک و خوری خستن بکن سروکاتی نما خوا هری داوی ده گوتو گلک هر کس خوری خستن بکن طیبتی جنو جوان بره خستن کرنه ام دکارن و دنیای بگو ام دکارن جیانه که با عقلانه با آزاد و وکف و دموکراتیک ام دکارن آوا بکن به وی شیواز ام دکارن جواکا دموکراتیک انشا بکن آوا بکن اف جی پیشنگتیا جنه رولی جنه جن دکاره وی بکن جبوی جی بلا نترسن ترس مرنه ترس ما رزگار ناکه بویرکتی دکارن خواه آزاد بکن بویرکتی دکارن جواکی آزاد بکن و باش بکن هری داویج با انگازی ما جبوی همو جناجی اول و هیوی و باوری ما هیجه کو ایران سیستم ایرانی پر ضعیف بویه پر لوازه لبندا رابونه که وکی دم جن جیان آزادی ده برخوادانه که مازن و یک بون چه ببه اف سیستم تیک بچه عمره پر کرته جبوی ویجی بلا جن لخوا باور بن بلا گل ریخستن بکن و بکارن برخوا بدن و برخوادان ایجی یه بکار سر بکبن هیوی و باوری مج حیا داوین بله هەواڵ گەیشتنە کۆتایی بەرنامەکەمان سپاسان دەکەین بۆ بەشداربوونتان و هەڵسەنگاندنە گرنگەکانتان سپاس باش بیسەرانی هێژا تەوەری بەرنامەی و هەفتەیەمان لەسەر ڕەوشی ئابووری تەندروستی کە چ کێشەیەکی لەناو کۆمەلگا بەتایبەت ژناندا داناوە هەروەها بابەتی یاسایی بەرخۆدانی زیندانیان لە زیندانەکاندا کە بۆتە خەتی بەرخۆدان و ژیان و بەردەوامی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی هاوکات پێشێلکاری مافی مرۆڤ لە بەرامبەر نەعەداڵەتیەکاندا کە بەڕێوە دەچێت و هەڵوێستی گەل لە بەرامبەردا کە دەبێت چۆن بێ لەگەڵ میوانی بەرنامەکەمان هەڤڵ لیان شیندا ئەندامی کومیتەی پەروەردەی کەژار وتوێژمان کرد بیسەرانی ئازیز و خۆشەویست گەیشتینە کۆتایی بەرنامەی و هەفتەیەمان تا بەرنامەیەکی دیکە و تەوەرێکی دیکە لەناو خێر و خۆشیدا بن